lesi uyajabula namadimoni wakhe because kunedimoni eliphethe imusic the whole world, idimoni le-music, and idimoni le music li-controller both gospel music and worldly music. Gospel and worldly music, le demon le controller every music lapha emhlabeni. So uJesu wathi susa zonke ingoma lezo, ngathatha ifoni ngadelete le ngoma lezi house ne-pop, ngasusa. uJesu athi ngishiye igospel. Mangibhizi ngilokhu ngisusa into lezi, ivoice yasezulwini ephuma kuJesu ithi ke nayo igospel le ngifanele ukuthi uma ngilalela igospel ngingathathi nje igospel enye angithi kunabanye abantu bakhalisa igospel for ukwenza imali, so uthola ukuthi igospel yakhe ayina message, igospel yakhe ayihambisani nomoya wengcwele, it's just a gospel nje ukuthi abantu bajabule bakhalise ngasemotweni zabo bajabule. Kanti no, uJesu athi yena igospel le akusiyi gospel. uJesu athi kune-gospel, kunabazalwane abacula igospel, and uma bacula igospel uyabayezwa ukuthi la bayenzwe umoya ongcwele ukuthi babhale ingoma le ene ukuthi bayicule ngale ndlela bayicula ngayo. It's a gospel enemoya enomoya oyingcwele. So uJesu athi kune-gospel ayinamoya oyingcwele, it's a gospel nje eyenziwe amadimoni. Uthola ukuthi umuntu lo uqula igospel ne, this song it's a gospel kodwa ayinayo umoya oyingcwele, because it's just a gospel nje ukuhambisa isikhathi. So uJesu athi that gospel akusiyo gospel yakhe. So uJesu athi maselalela igospel, silalela ingoma ye-gospel on the radio or TV, sifanele ukuthi siyilalele kahle sizwe ukuthi igospel le inomoya oyingcwele nangaphakathi kuyo or it's just a gospel na, because athi amadimoni anikeza abantu amaphupho mabalele ukuthi babhale igospel. So abantu the musician babhala igospel, bavuka ekuseni athi ngiphuphe ngicule ingoma le, so uyabhala uthatha ipeni uyabhala, kanti leyo gospel ilethwe amadimoni. uJesu akekho kuleyo gospel, ayidumisi uJesu. Sazwana ke bazalwane? Yes, because ziningi ingoma ze-gospel uma uthi uyalalela it's a gospel, iyakhuluma ngoJesu, iyakhuluma ngani, angithi yabo, kodwa umoya engcwele akekho kuleyo gospel. So uJesu athi you must be careful, because uthe we must search the spirit, we must test the spirit. So nalezi ngoma lezi ze-gospel singalaleli nje, salalela nje like what, angithi kunengoma eculwa uKelly Khumalo, it's a gospel song. So wena uzathi okay ingoma le imnandi, uKelly Khumalo la udumisa uNkulunkulu. No, akadumisa uNkulunkulu, usemsebenzini yena, it's a celebrity. Angithi yabo ucula ingoma zalapha emhlabeni, kodwa once acula igospel uyenzela abazalwane ukuthi nabo bathenge. It is not for the Lord, akayenzeli uNkulunkulu. That's why uJesu athi not every gospel eyakhe, athi kune gospel, ile gospel ayinamoya engcwele, so akusiyi gospel yakhe. So uJesu athi singalaleli every gospel, uthola ukuthi ulalela igospel le iculwa lo muntu lo, and uyamyazi ukuthi lo muntu lo ucula idisco, ucula ihouse nini sekacula igospel. No, uJesu athi lo muntu lo akaculeli yena. So nathi singalaleli every gospel. Sazwana bazalwane? So ke ngiyanicela ke